saungut kirang ba khasi penar kila men saujur na kajing syasiat haki karbi. Hadin bakila yang yale persya ya kajing wan thombor jongki ya kipat khasi penar hakasnong lapangap. Kajing ja ya kan at jat benriu kalak an biang hakasnong lapangap kabadon hakaput bat ke Asam haka arpo hendu terik nailur arhaja arpo lai. Hadin bakipat karbi kilawan ban pentut iki khasi penar kibalet syaki jakarab jakaryang. Ki karbi kila aptem lupa ya ki khasi penar dak basiat dak jeri bat dak khanam kirenti. Beliau itu tepat pak jadi nah tu nak katu tang tu kau yang main mai tu mai to nap dan jurang saya ini tenego dah biau dan to napok kamu nang yo biar bandes itu ngasa pan ini dari wani di satu pelang kamu jaga kata nang gimbam ro satu dah sengcha ta per ta pain